Ublay Pivarwa. Ni pidang subhai pi shikene untuk kubor jini kebajuan man lagajan miat sung Ublay upet ngor cable news. Hashwa bengine kemi iki kubor kebabnia ngene Hashwa syakimat bekongsan joko kubor mentagatayo. Hadian kalian yang puja unjabab keharijan panchayat komiti lakan pediang nekentat dan penkerja syukur office quarter jong Shillong Municipal Board. Shannon Chong jengelang ki regional committee bat ki clear nong sensyar bat ki district council banyak keren helor report usam. On pentrai kamno ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka Meglaya building bylaws hau put usam jong ka council. Da ka unemployment rally and penlong ka Federation of Khasi Jantia and Garo people halor ka jingbam yo okam ki samla ka jela. Sya penyap ka brio bakat kendai senam ha paham siem hau badan jinge dai batkan. Bat penslor ke St Edmunds School ki kena saha ka jinge kor jingi. Ka Sarkar Jela hak simpalai ka lalum ke jingalang bat ka harijan panchayat komiti ban pentip syaki ke jingtmu ban pensnai ki yeng ha ka jaka ka badan ka office municipal bat hakne ke jingalang ka harijan panchayat komiti kampat la ban ay ka nuku gerai lakan pediang ne kan kentat ke jing terwa jong ka Sarkar ban pentai yeng sa yaki ha ka quarter jong ka Shillong Municipal Board ka badan ha Bishop Cotton Road. Ya kini ke jingalang le penyat usembut menteri rang ba ke Jela ba Preston Tensong ha ka balaidan lang menteri ke tenat penroi sor ba senyaw balang dahar di officer sarkar kat baki dekat jong ka harijan panchayat komiti kilawan hepok ke jingalang presiden Gurjit Singh. Habai keren bagi nong patai kubor Gurjit Singh ulong baya mentahi kempat la ban ai ka nuku karai lakin pediang nekin kentat ya ke jing terwa jong ke sarkar Jela. Nrei haswa ban syem ke nuku karai ken hap bani selok shwa bat ki basyong basa ahtem Uli tu bagi sarkar kala kentat ban penteri kami ki prateli ki mat jeng dawa ki balabo akhmat ke harijan panchayat komiti haka jingalang ke baladap. Gurjit Singh ulong ru ba ke harijan panchayat komiti kampat yo ki jing tho ne jing tip ki bapaka haka baidai bat ki yeng ki ban pensyong pensa iki. Kumta andala yo ki kot kisla kin sasyong perkhat bat syem ya karai. Na kaliang ubah Preston Tensong ulong ba ke harijan panchayat komiti ke 8 por ke Sarkar Jela ba kan syong perkhat shwa bat hadian beladap ke jingrakhe ya ke niam Durga Puja ke Sarkar kan se kenduk biang bat kinong elam ke harijan panchayat komiti ha ka ba kin aya ke jubab alor ke jing terwa jong ke Sarkar Jela. Ubah Preston Tensong ula keren ru de ke basai basisien balapen kendria iki brio ke basyong basa atemetor. Ansate ya ke shopping complex ha ka ba aja ka kerpang ya kinong de madan. Bad ulong ba an penprai ke jingtai ke beladan lupa temetor ke bakan thobru या का गुरुद्वारा मतलब ब्लूप्रिंट देंगे अभी ऑफिशियली देंगे बातचीत हुआ है तो ब्लूप्रिंट देने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे कैसा है ये तो उसके बाद ही पता चलेगा ना कि गवर्नमेंट क्योंकि जो हमने पहले प्रपोजल दिया था ना हमारा साइड से जो मीटिंग में डिसाइड हुआ था जो हमने रेजुलेशन दिया था उसको तो गवर्नमेंट ने मतलब मना कर दिया मतलब हमारा 8 पॉइंट्स था वो सब गवर्नमेंट ने मतलब रिजेक्ट कर दिया तो अभी गवर्नमेंट ने जो अपना प्रपोजल दिया देंगे वो ब्लूप्रिंट तो उसमें फिर हम लोग सोसाइटी में जाएंगे जितने रेजिडेंट्स हैं सबसे बात करेंगे और वो लोग कैसा जो डिसाइड होगा उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट को बताएंगे तो मीटिंग होगा उसकी बस इतना ही बात हुआ Namar hak asit ka baan ong nakaling ka gomen ngin sapha ya pi ka blueprint bat ka baaru ya ka bangi finalize se jaka teng ngila pentip ya ki ba mentakasngi ka sarkar kala rai ban ai ya kan ya jaka sa jongki ban relocate ya ka jaka sa jongki nang te na po iyo maulong sya kan ya jaka ka ba ngi pelong ka temporal office jong ka municipal board menta ka ba de yang tai po Bishop Cotton Road kaba ka office municipal kadang ya hadu menta bat ngila batai sya ya kiru bangin sna ngin reconstruct ngin sna do da kawipat hakaban long da ka flood system bat kan ni ka flood system kan cover ya paro gitu ki families ki betray po municipal board ki badon lies pa sa ko aryeng ya kita brok ngila ban house len ngila ban pensa ki hakate ke jaka kata kade ka ba namuan tina kaliang jongki ki ong toy sen bangilayu i ka presentation ka bangi ai ilayu i ka drawing ka bangi ni pensai ki la shai ka sngi ngin pha shaki bat ki ong sko bha ai por yangi hakaba an kilayo ya ka ni ka copy jong ka blueprint na dong sedong kin saya syong biang paramaki bat hadin nang tangin saya kenduk biang hadin baladep ka syuti puja kata kade ka bangilay rai mentakasni nakaliang jong ka sarkar bat kumju nakaliang jong ka komiti
jongka harijan koloni. Kuma kalong menta kate ke existing kebelak don pa ngin susim ekstra stang kediat kabadon hang tu marsendai kabandon imat kumba la kumno imat kumba sau pau lai pau hajar square feet ni at lang ya kata hang kanika existing one ha kabangila nang yo susu ban kam penhe nomor ka plan jong i kolong ba kumo pingi plan ba nomor ba ni haban penkria sirmal relocate ni haban kerja lut kidon nang teki school ru kidon ngasngo ki mani ru don nang takitu ki kuru dwara ru kidon te ya kata ngila don jing plan ba la kumno bangin le be ha iju ijaka ha ka bangin shift yaki ka basai kedar ngong pi kate ki ri ngi haban redevelop but redevelop platip hi ngatrai ka ain na sarkar India na ka ain sarkar jila kumno ngin sna yang mane kumno ngin sna school hayo kata ka de bom lalong te pisa sultu bahai kata ka jimun kalong bang nginnem la bandon kono sisen bang ong pi ka yo ke shopping mall kumno pila ban ong ba haban sna se ita bandon ke school bandon segi mani ngatrai kata ka kalong kai ka bom lalong जो पहले वाला जो ब्लूप्रिंट जो हम लोग का रेजुलेशन था उसमें तो हमने जो लैंड का डिमांड किया था ना 200 स्क्वायर मीटर पर फैमिली देने के लिए बात किया था तो अभी मतलब जो गवर्नमेंट है वो बोल रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के देने के लिए ना फ्लैट जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है स्कीम है तो मतलब वो तो फिर पब्लिक में डिसाइड करना पड़ेगा ना हम लोग जो जितना रेजिडेंस है सब में डिसाइड करेंगे कि मतलब ये प्रपोजल में सब लोग एग्री है या नहीं है tengamla ban ong ki hun na kim hun tang ba ya ka ka bangila rai na ka sarkar ke ngila pentip yaki ba ya ka jaka omde su hang no hang nu ngin pelong be ang tei ha ka ju ka existing temporary office jong ka municipal board but ngangit kem hi ha ka be dei bat ka jaka kin hun namar ka ha ka tu ka meeting ka ban kong ka bangi kendo kiru ki ban pau bala long bala de ban a jaka yaki ha within the European world kani ka de ka khadu kani ka bangila rai ngila de finalize ya ka jaka bat ru ka blueprint ke belapan kre kalong be anda nakaliang jokiru kila ya menjur lang kamut stang bangin sedang bansna ya kini ki flood system nak betajoki Usembut Menteri Rangba Kejela Meghalaya Ubak Preston Tensong Hakas Ngibalang Jong Ketoyo Ula pentip bagi Laiteli ki Regional Committee ki Badang Syudap Tau dak Sarkar Jela Kinsalum ke Jingelang bat ke District Council bat ki Kliat Nong Sensyar banyatai he kebaidai bat ke Kampen Bet Yo Put Usam bat ke Jela Asam. Habai keren bagi nong patai kubor ubak Preston Tensong Uloong ba ki Laiteli ki Regional Committee kinsalum ke Jingelang bat ki CM ke District Council ki Rangba Ashnong banyatai ki mat kebaidai bat ke Than Kaput. Haswa ban penbet ya ke tarik ban penlong ya ke Jingjurip lang bat ke Asam ya ki Jaka ha ke Than Kaput. Ula pensyairu bag sarkar kalathong ya Chief Executive Member ka Janti Hills Autonomous District Council kumudukot ka Regional Committee. Namar baharilum jantia ka dan tangkawai ka Regional Committee. Hendrai ka jingbam thong ya Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ka di namar bahapo upud usam jong ka District Council kidan Artli ka Regional Committee. Bat kan bo ya Chief Executive Member ha ka jing lada ya ka jing jurep ha West Khasi Hills bat ribhoy lada penlong ya ki ha ka jok kasngi. Uloong bala thongpat yo Deputy Chief Executive Member ka KHADC uba jigur merthong kumudukot ka Regional Committee jong ka West Khasi Hills bat ya Executive Member ka ilaka jong ka KHADC uba Jamborwar kumudukot ka Regional Committee jong ka Ribhoy. Bat ki MDC ka Thanru kin donlang ha ka Regional Committee. Uloong bah ka jing penbet yo pod usam ba ka Jela Asam kin pet bat kin buram ka jing kwa jong ki pat ba bat kan ka deka we ni ki kendon ha ka bani penbet yo pod usam. UCM ubopli tu don por he budon lang he ki committee na daw namar ba ngi sani ha ka bahap Khasil Autonomous Council we have two regional committee the you need to understand one thing ya ka problem kalong kumnu pinbu UCM subu menta don ka joint inspection ka pengihap lai subu habo hero ka de kaju dan siapo langpi isu ka selangpi ka de kaju kata kam lalong den rei ngilabu pede ya ki KEM gila don hang tu te hang ni apo ka ribhoi rungibu ya UEM in charge jong ilaka nang ta satai sha po West ka thai bu yo deputy CM jong ka discouncil ka bomot kilong part and parcel hi jong ka discouncil na lor nang ta kitu ki local MDC ke don lang ka wei hi ka main
ke kriteria kalong ke willingness. Te nginya pej ba ka weiru kana ke kriteria ko mo pi ka willingness te ko wei. Te nginya pej de hang tamong ha pengilet ya ke joint inspection ngin pej ka ka willingness jong ki paj ba. Kala bandon san snong, kala bandon si pos nong, kala bandon san pos nong ru ngin respect atat ya kata. Namar maki kin kam so thu ba, bat maki hiru ki ban ai karai. Namar ngin ngin ya ong mangi kum nu, te kata de ka ba ka bandon kam. Kata ka de ka we naki kriteria. Kani ka block 1 block 2 kalong be retransferring. Ka bengin ya keren kalong ba retransfer. Mentala lada kinong song snong. Jongi kibala bendai no boy, kila bendai ki jantia. Ki ong ngingi kwa wan pai no. Namar ba ka spirit ko mo pi ka jingi kren ap dong ki arngut ki sem kolong ba. Balai ba ngin ya penskosi ya kitu kinong song snong. Balai bengin ya bat jubor ya kitu kinong song snong. Ki badai la se Assam. Lani ki badai si Megala. Nakadaw ngin ya adjust hakata kalati. Ha kawai pat kaliang uba Preston tensong ula pensyai ba kejinghyar jong kejingi ulum khajna ketenat mining ba geology kejela kadai namar ba kejela kalahap bot renti ya kejing petha jong ke National Green Tribunal ka High Court ne Supreme Court kumta kejing petmi ka khajna kala dunabha ulong ba kejing khayi yo do yong kadai ban long thek tang yo do yong ubaladep ban penbena bat itho ke Supreme Court bat ke jing lilami udo yong ru chem lale ke sarkar jela henry lale ke Coal India Limited uba Preston tensong uloang bah ke bedai bat ka kam ti do yong dan kam ban bot renti ke jing betha jong ke Supreme Court bat ban bot renti ki kendon jong ke MMDR Act bat menta bongot kila apply ban yo ke mining lease bat ki kam ki jam kila sedang baniat cekmat ha kabedai bat kejing mamla ke sarkar jela ban pendep iki babon teli ki project uba Preston tensong uloang bah ki arsnem ki balalej kata ha kesnem arhajar arpau bat arhajar arpuwei shem lala ban peniat cekmat ki kam ki jam namar ka jingwalan shop ke kelam COVID-19 ndrai ki babon hi ki kam ki jam kliat cekmat na do ugnai rempang bat leber menta kesnem arhajar arpuar Ulong balada kila ben pendep ke jingtai ya ke Crowborough Hotel kabala saateng la palat lai punyo snem. Kumta ken laru ben pendep what ya ki project. Why? It's because you have seen it. Be it NGT, be it Honorable High Court, be it sometimes Honorable Supreme Court. So realization and generation of revenue has come down naturally. It has come down because now coal mining. Right now, what we have to do is transportation of only those coal which was declared, which was already confirmed by the Supreme Court. Then now, again, even auction process done not by the state government, it is done by Coal India, like that. So therefore, as I said to you, naturally, the revenue generation has come down in view of all these factors. So you see, these are the challenges where we have. But ultimately, I'm telling you, we wanted to complete those incomplete projects. Whatever you see, we are committed to complete it as early as possible. If we are able even to complete Crowborough Hotel, which is not less than 37 years, we could not complete it. So why not other projects will be able to complete it? Sembut Menteri Rangba Kejelau ba Preston tensong ulong ba kwa ban penlut ekapor jeng ban yatainya ban unong aiktian ka Trinamool Congress usaket Gokle. Ulong lada kwa ikinu gijingtep ude banwat jingtep lengba ka RTI ne ban lit panut di gijingtep na kata ketenat sarkar. Ban ka sarkar kadan ka hok ban ai ke jubab. Nalor kania uba Preston tensong ulakan thoru yung unong aiktian uba sedang bantu klar kimat jong kejela. Baruloong ba imat ke TMC Meghalaya kam dani unong aiktian ubana kejela Meghalaya. Uloong badai ban keli na ke TMC jong kejela Meghalaya halor ke jingwan tuklar jong unong aiktian. Lakadon ne ke jing temu ban penlong yu ku mukertong MP ne kadon da ka waipat ke jing temu. See, in fact, I think this man, he does not know the procedure. Now what do you have? You have every right to get information. Why don't you go RTI? And then why don't you get all the details from the concerned department? Right. Then we have every right to reply also. So therefore, just saying we want to debate. I think
See number 2, especially. Number 2, as I said to you, he's the so-called spokesperson. Okay? I wish the spokesperson should be from Meghalaya only. But I don't know whether TMC, do they have a spokesperson here in Meghalaya? Yes. I don't have time to talk with this so-called spokesperson of AITC. Just one question. U Executive Member Kakhasi Hills Autonomous District Council uba kami ikatanat building bylaws uba polling do. Hakasni balang jogatayo lalu mekajingilang kebenengkong jong Kakhasi Hills Building and Structure Regulatory Authority KHB SRA. Bad ulapan bena baka Kakhasi Hills Autonomous District Council shen kan penyat cakmat gikam na gebenta ban penteri kam no ekaan shnayeng neka Meghalaya Building Bylaws arhajar arpuai. Habayekran begilat patai kubor uba polling do ulong baka council kan penteri kam ke building bylaws hapo uput usam jongka lat tang hagijaka ke bahab ke European Ward. Ulong bagidan ki jingtei ki yeng ki bamdan kam ban sim jingbet kata ki yeng trap. Kat bagidan pat ki bidan kam ban sio tang ke jingbet bat kim dan kam ban siuk hajna ai kum ki jaka mani blai bat ula kentu ki pat ba bakin bot renti ya ka an shna yeng. Uba polling do ubalong chairman jongka KHB SRA Hakaba ondan langru joint secretary wakmi ek building bylaws kum member secretary kakanhun ki engineer ki architect kinong ai bot ek an kakanun kinong ai bot ki bala syampang ki bala judan penta bat kemuda bat ki wei ula pentip bai ki form ban pan ek building permission ki la ban yo na ka office jongka KHADC ka badan hasilong nongpo nongston bat mo kerwat. Uba polling do ulong badang shen ka Meghalaya High Court kalapan mi ko hukum bat batha ek sarkar jela bat ka KHADC ban le ka bateng e persya ekito ki basna bean ki jingtai hajan ka pung umyam kayeng syari kala batha ru yo ba philosopher yaw pnyau ubulong utrai jong ka Moon View Cafe bat yai kong bi khongwar ibidai trai jong ka Ever Banalari Restaurant kam Guest House bagi dei banyo jingbet shwa ban pniat ka kam. Uba poleng do ulakran na kabasay kadar baka council kan le ka bateng e kat kum kalenti jengkaan persya ikito gi bapen kenya ka building bylaws. Bat ulakan tu gi pat ba bat gi dor barsnong bakin ai ka jinget trailang bat ka council ha ka bedai bat ka jingshna yakinu kinu ki jingtai. Uba poleng do ulong syo bah ka benengkong gi pat ba kilakentat bat persya bandon ne ka bor badi khmi halor ka jingtai gi yeng. Henry mentau layo pediang bon ki jing ujor halor ke jing mi jong ki babon ki jing tei ki bakang lat ya ki marjan marpa banyo ekohok banyo ekasngi ne kelentiyat ne banyo ban pendrong ya ki kali syaki jakasa jongki Sengongo ba the state government limbau minister in charge urban affairs kala extend ya ke jing kershan jongka bangin la ban penya chakmat ha ka bangin regulate ya ke jing snai ki yeng ki sem kamtam hakini gisngi ba PE ba ka tourism kedai kawai ka sector ka ba kio ba booming sector of the economy but nak kata kadau ka jing nangmi jong kini ki homestays ki high rise hotels ki guest houses kala nang kio te kini ki balami adu menta namar jong ka jing plot jong application ya ka building application te bon ki la shimsting no but ki ya chakmat manshnahi laki jong ki building kem kanu ka permission te bat lada pi pai ki media report ki ba play permit him pi ka case ke jong ka Moon View Cafe jong ba philosopher jok nyau but ka Ever Banalari Guest Home and Restaurant jong ka kong B Khongwar yakini ka High Court kala ada issue da ka notice bagi long illegal and unauthorized but la ong yakini ki try bagi banyo shwa yak jingbet na ki authorities kum ka district council kadang bakin la ban penya cepat ya katam di hakati ka area ka ba mention umyam area kadai 100% hapo jong uput usam jong ka autonomous district council di nak tak ada ke meeting ke long mentakasngi kalau bangin expedite penyak cakamat ikam dah ke ba ngin la ban apply yaki kendon relevant sections jong ka Meghalaya building bylaws
2021. Te ki fee structure ki jongi ki khamduna banya ki bala prescribe daga muda. But ki donru ki jaj jingtai ki ba mdan kam ya ka building permission kum ki yek trap touch huts naita don pat ki ba ngi ki don kam ya ka building permission tang ba kim seal ya ka building fee kum ki jaka mani belai de nalor jong kene ke jing kentu ke jonga ya limba jong pi kalong ba ki pat ba kin you boot parking ya kini ki bylaws jong kene ke authority namar ha ki bubun ki kap ki laja ki jinja ki ba wan wat ya ka jingyap jong ki brio ki buildings ki ba collapse ki buildings ki ba shibenta jo ki khlem no ki buildings ki ba khang no ya right away jo ki bai pat ka alti no shubu pisa mapi nakhmat pilatur ki pi teng jong ka surok dan ka pat bak basa ari jo pi bat kimyo access jo ki bun ru kisnong ki ba lada kerja jing plo yeng ki fire service kimla ban pai sik tu ka namar ke jing snai ki yeng kalong pathar klem kanu ke building code ka ba ngakwa ban kran sai ru hang ni kalong yo kran ke confusion ba ke kata ke bylaw jong ka muda bat ke muda jong ka bylaw jong ka district council ya baro ki building bylaws hari India lagai yagi dakawai take reference book of reference but kita kadai ke Indian Building Code kamdan kanu authority ka bala ban deviate la ban penjam company la kan rea lenti na ke Indian Building Code but dai na kata kada habang shna ya kane ka bylaws 2021 nila make sure hantu haka section 2 ba laong ya jer ki autonomous district councils kum ki way naki authorities but implement yaknika bylaws La bon pos nem la don bon ki bakran chapang ga jing bam yo kam yo ajam ki samla kan thai bat chenrang bat kadai ru ka ni ki mat ka bagi seng san perthai ki bo ha khamat ban le la di ki wan ha ka bor sanchar henrei amshem le i pat ki kam kumba ki la kular halor gani ke jing jing ki samla ka Federation of Khasi Jantian Garo People ha kala asngi ublai jang katayo kala penbena ban penlong ya ka unemployment rally ka banlong kum ke jing peni pat ba ya ke jing dan ki samla ki ba klem kam klem jam ha ka jilla Meghalaya ka Federation of Khasi Jantian Garo People ha ka arpun ru tarik nailor arhajar arpuar kala penbena ban penlong ya ka unemployment rally ha ka arpui tarik urusau bat ban peni pat ba ke jing dan ki samla ki ba klem kam klem jam ha ka jilla Presiden ke FKGGP uba dan di Cliff Kongsit ulong bagaseng yang ni shisnam shiteng kalayaj banwat jengtip agabedai bagajing mamyo okam kisamla bat kalasyam bagi don silak tam kisamla ki bamdan kam dan jam hakajela ulekentu ke sarkar bagadai ban chimkia ya kajing mamyo okam kisamla kajela bat sarkar kadai ban pendono shisndan de kajing tungkam kontrak ya kisamla ndrei kadai ban tungkam pura bet yaki Uloong ba ki karkhana simet ki badana kene kejela ya ki kam ki jam ki bahe ki mjuai ki samla kejela henry ki ai de ki kam ki baret kam tam ha ki bang bat kaseng ka maham jor ki company ba kem dei ban shim kabu ya ki samla kanthai balada ki yo priang ki jing ujor kan hak ban shim ya ka an hala ki jong ki kiti Uloong ba bon sien ki seng bhalang ki je tengkho bat ki company halor ke jingmam ai kam ai jam ki samla bat kene ka jana mar bag sarkar kam dan ka mat tri kam ka babiang ulong bag sarkar ka thung da ki consultant bat pundut ki klur tengka bat kene ka jingthung ya ki consultant ka dei tang ka jing pundut ka ya ka pisa Presiden ke FKGGP ula kentu ik samla bagi dei ban persang ban seng kam lajong bat ula kentu ke sarkar bagi dei ban penbuan ya ki lat ban ai jinggershan ik samla bakin seng ya ki kam lajong Uloong baban penlong ya jing thum kam ka bakhoj ka sarkar ka deban le ka live recording ha ka jing interview kam kenang ba nom dan mano ki ban la ban le to
General Secretary ke FKJGP uba LD Lengdo ulong bakane kerali kan sedang namot pran batkan kut hamadan yorong hep halak mkra. Bat ula kentui kisamla ke baklam kam klem jam bagian mi syakmat banwane shimbanta hagarali ban pen iya kejing bam yo akam kisamla bat bandawana ke sarkar bagadai ban penduk si sendon ya kejing tungkam kontrak. Nrei ban tungkam pura baik yaki. Bat kani ke sorgi ke panggil ayat kalau nodum macam senam hi te sibun kelawan banyak kendu ingi kum keseng ban penpa ke jing ke jongki ha dei bat kaliang kakam ka jam te na kaliang keseng lai i bangla bisyar badia ba ngi i ban kaliang ke sarkar kamdan kata ka jing simukya nam tak ni khon samla ba dep ke jing puli ke jongki ha dei ba kaliang ai kam ai jam te na kaliang keseng him shula ban shong klikti namangi i ba ngila bisyar ba kani ke jing ka ba ki samla ki kendu ha kani ka jela ka jongi kalong ngi ke sulong tang kata ka jingakran po assembly ban yatai ya ka ba nakaliang joka position kai kran ba nakaliang joka government bat ka pensyai bagi don ki pos ki balan ba handai kumta tater ba hadu menta omla ban ban thungkam ya ki khana ka jongi hai ki ya ki pos ki balan te nakaliang joka seng la rai ba ngin pen long no en ka jingyat ba lumpai ba kata ka arpoi terik risau arjar apuar ya ka ba ngin lumlang itu kena samla baro ke ba ya kendu ini ke jing te dena takadang entah sing plai ini ko khubor pana kalian keseng ngin perlong ini ke jingnya pai ba jing lumpai ba haka arpoi terik benar risau bat kawiru na kalian jo keseng ni kwa ban kentu ya ke sarkar ba haduk mentamane ni ba ka jingbam simkhya jong sarkar bunsien ki khana samla ka jongi ki don ka jingdu jingkarman ha kalawai ka jongki bat khamtam bunsien ki kendu bat ki hap no ha ki kamsniu bo fer te hane ka por hi na kalang ka seng ki kwa ru ba ka sarkar ngi ba lingba kilat patai khobor ya ka ba ka thungi te consultant bo fer bat ka pisa ki klur ka siu se te consultant tingi kwa ban kentu ni kapoi ke sarkar bahkan pensyai kai kata ke jingi onong jong sarkar bahkan thungi ni ki konsultan namar ngi iba ke jing thungi ni konsultan kam idon kata ke jingi ram namata kata ka roi kapar ni ke jala ke jingi de kalong tang ben pensap kai ya ka pisa jong pai ba Ha kala asngi ublay jong katayo ke Joint Action Committee Against Casino kala penlong ya ke jingelang banetai helor ke jing thmu ke sarkar ban play ya ka casino. Barkani ke jingelang kalawan bane shimpentaru da ki MLA ki MDC ki nong elam niam ki klik nong sensyar. Da kawai ke jingmut kala syem mekarai ban persyajur ban play ka casino ha ke distrik Riboy. Ka Joint Action Committee Against Casino ha ka arpun ro tarik unai luar arajar arpuar kala penlong ya ke jingetai ke babnia ba ha ke bedai bagi jingora ke sarkar jela ya ka casino. Ha kebalawan bani shimbenta ha kene kejingalang da kinong mi khmat patba ka distrik Riboy bakentup na doki MLA MDC kinong ilam niam kilong keme ki samla bat kiwe kirang ba shnong bat kiro pau khmat jong ka distrik kible shimbenta ha kene kejingatai halu kejing thmu ban bo e kene ka casino ki kentup uba meral bonds UMLA kanong po uba George Bilingdo UMLA ka Umroy uba Sostenis Sotun MLA ka Jirang uba Balajit Rani MDC kanong po. Na kaliang ka Joint Action Committee Against Casino lalam khamat uba BB Makdo Chairman uba Ferdinand Karkamni Secretary uba Rangkansai Makdo CEM bat Chairman Berem ka KHDC bat uba Arbi Shadap Presiden Garib Hoidarbar uba CBCM Chairman kanong po Town Committee lembat kiwe kinong elam. Ha kani ke jingatai patba barok kinong kren bat nong ai jingmut kilapan pau bet bakin persyajur kani ka casino kabala temu ban bo a kani ke distrik da ka bakamru bakania kan penjat kalawai ki samla bat kan keta ru ya keburam jong ke distrik hadin kani ke jingatai kani ke jingalang da kaliang kani ke Joint Action Committee kala syemekarai bani kendo yu menteri rang ba ke jela bat ban airu ke dorkas bari ban penduk no ya ka an Gambling Act arajar arpuwei ya kabala pediang da yang dorbar tawan ke jela bala rairu wan penlong da ke jingat patba ke bahe ak bagi patba ke distrik Riboy kin wan ban kiosha secretariat bandawa bade ban penduk no ya ka an kalai but shimi we karai wa
ingin late ya kawai ke delegation Syah Menteri Rangba Shri Konrad Sangma ban rai kawai ke Dorcas ke ban pelong ya kini ke act ke batip kum ke Demeglia Regulation Gaming Act aku arway ban scrap lo eka lane ban repeal nomor ku mengitip bah hadin mengi ai ya ka jithok mengi Dorcas au Pratrik benar kendai shwa ka dorbar sendrai UI ya ka jengkan hapo dorbar lomba jong ulo minister bade rukunju taxation minister ba la ai ya lightly ki license professional but tu la pau ba kidon hadu lightly ki jaka ban pelong ya tak ketem khalai lani ka casino te kadam da shom thai nak liang ka joint action committee against casino ka buntup nadu ka sejuk kerang basnong lightly kisang malang nadu KSU FKGP SMF wilayah Mir Jumut bat ngila pelong yang nak jelang mendaski penyetir bat man ai jumut lang ujo bat ka busuk nak kalong ba nak liang joki melem disi lawan mikmat dari ba George Lidengdo ibade ibade jongka umroy iba Meral Onsim ibade jongka nongko iba Sostenus Totun ibade ibade jongka Jirang bat kumju iwe MDC ibade iba Balajet Rani nako jongka nongko aslusi banal yang jukiru kiai ya ka support syangi ka joint action committee banginang ya syahmat kamtam bangin penduk pendam no ya kani ka act nomor misutu ba lada kani ka karang don karang im lasai laiski lane hakisnem kipanwan kani ka jipulong yang tem kalai kan urlong hawe geski ban ngonong ipi lada ong menta nak liang statement jong chief minister bala sange lane stop dari kejisai kadai kinang cap in abeyance dari kinang bu shwa kat dia mentah de ngipua apa hadin haput ada mengi ngidon syu kita kino ilam tipan sawan pa hadin kin habia kun biang yang ri kaju pan persya yang ni ketem khalai lan kasno de ngishim ya kamne ka por mentah bat ngin pelong ya koi karali ka bangin le shadu shishlong nopo jong ketem riboy bat juru ni khot werlang ya kiwi ki district ru ki MLA ki MDC juru kiri paiba ba kini don bentalang mangi makin kesam lang ini met penusim lada umdon da kamet ru ndrei da kamesim bat kadadon da kamet ite kan pasyu nomor kene kade tak ngejik sedang hapo ka district riboy jungi hadin balada ki orlong gini ki ketem khalai lan kasino kin sapoi syaki district jom kini ki we ru da kajing sokya ke bajor halor kajing nangjor kajing persya kajing dawa ban penduk pendam no ya kajing temu ban bo eka kasino Nakaliang UMLA Kejirang Constituency ubak Sostenis Sotun hak arpulai terik unailur arhajar arpuar. Ulapha dagador khas Syau Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma bandawa ban penmino daga notification balaweng bat penduk pendam eka project banbo eka kasino hak Kejela kamtam hak Kejirang Constituency. Hakador khas balaai do ba Sostenis Sotun Syau Menteri Rangba. Lapan pausyai bakane kamat halor ka kasino kalalong shisha ka bakta mat yong bat ka bakta gajing snow jung kipat ba Kejirang Constituency. Kumta kumunong mi kemat hi ungkwa batang na kane kadaw jong ka kasino bakan mi pat gajing sungai per jing mud ne kaban kata ki kon samla. Nakaliang ni UMLA ulapan pauru bakumbau Menteri Rangba Kejelau ladap klay ki yang dorbar tauan baladap ban penduk pendam no kejing temu banwan ra ka kasino. Ula kerpat no Menteri Rangba Kejelau bon penmi da ka notification. Kenang ban penti kena sikipat ba bagi sorkar jela keladap weng bat penduk pendam ya ka project batmu banwan ra ka kasino ha Kejela kamtam ha ka distrik Riboy. But nakaliang jonga kumu no mikmat jangka konsensi bat kumcuru kumbalai rai lang bat ki paiba ki badone kanjing persya hagbede bat ka jingthmu nagupta banbu e kanika kasno haka area haka konsensi kejungi bat kumcuru hakaba naklang ki paiba bat kumju naklang jongaru kum nong mikmat ngilaya ai kajing kentien kajing persya da ka bangila karpat ik sorkar bahkan weng nak si sundan hagi bede ba kini karai te nakaliang ormul chief minister la ai ka jing pensai bat ngaso ban pawi ke jing kublai bat ba la pau ban khang no si sundan hagi bede ba kini karai te nakaliang jonga hagi ne gapur kum UMLA bat kumju ru kum balai rai lang bat ki paiba ki badone kanjing persya hagbede bat ka jingthmu nagupta banbu e kanika kasno haka area haka konsensi kejungi bat kumju nakaliang jongaru kum nong mikmat ngilaya ai kajing kentien kejing persya da ka bangila karpat ik sorkar bahkan weng nak si sundan hagi bede ba kini karai te nakaliang ormul chief minister la ai ka jing pensai bat ngaso ban pawi ke jing kublai bat ba la pau ban khang no si sundan hagi bede ba kini karai te
kenang ban clear ya ki jing mut ki jing berkat bagan syai hakmat ki nangyalam jong ki senjuk ki rang wasnong jong kari boy district borok kuai nangta ki nangyalam nyam borok kuai ki baydon benta ki bay persya ay kenika kam bat nak benta ki pajba ki badon ha ki district bad ke jela hi borok kuai dengan kuat ba ngalapu e ke jing kerpat you honorable chief minister jongi ba in permit daka notification hak bede bat kenika jing thumu jang sarkar sisen bala mut ban khang ya kenika rai ka bumswa bagi kwa ba ni daka official notification nang bakan yesai haki pat ba baro ki badon haka district ka jungi ka constituency ka jungi bat kumjo haka jela hi baro koi Hasua bang nekmi ki kubor ke bedangsa ina pai shashipor syakini ki jing penbena. Are you having trouble in having baby? Nearly 27.5 million couples in India actively trying to conceive suffer from infertility. Cherish your dream of parenthood with us, Janitva IVF Center. Now we are in your city, Shillong. Our state-of-art assisted reproductive technology and our team of doctors and embryologists will guide you to realize your dream of parenthood. Consult Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Janitva IVF Center, Guwahati. For further details, please contact www.janitvavf.com or contact Janitva IVF Center, Shillong. Nau PCN dengan negajan miet ngena pai biang segi benta jong ko kubor. Galong ke jingja ke basngusyur kei bat ke balapan par yang kriat igi pat ba nong syong shnong jong ke paham siem ha ke ba kawai ke thai samla ke bakat kendai senam karta ha ke arpun reu tarik unai luar ar hajar arpuar kala sya penyap awe beriau ya ke bala subajur ba udai ubran ke jingya dai bat ke ni samla kentai ha kawai ke jingja ke basngusyur kei kawai ke beriau ke bakat kendai senam karta kala sya penyap ha ke por mensngi ha awe beriau ya ubala kedok budan jingya dai bat ka ha ke ni san banai ke belalet kani ke jingja kelaja ha ke arpun reu tarik unai luar ar hajar arpuar ha ke shnong paham siem ka bahap apo ka thanat nong po balalap ba kamat yap jong kani ke beriau kadan ha ke surok shnong hadian bakala sya penyap ha unu beriau ha bakran ha kinong tho kubor u superintendent ki pulet ke ribhoi Giri Prasad Uletho ba ya kani ke jingja la pentip da uwe ni kinong lam shnong ka paham siem bat Maria yo kani ke jingtip i pulet kinong po gilawan her mar kani ke than balap ba kani ke beriau klathya ha surok bat kala sya penyap biru ha ke shnong paham siem yau nu beriau bala penyap ya kani ke beriau hadian bula dap lek kani ke kam ula pet kerat no kani ke shnong bat da ke jingirap jong kinong lam shnong bat da ke jing trei kam step jong ki pulet layo man kem no ilu beriau uni uhe pulet ule tho baya kedau jong kani pat tip badang toket bad ekomokot ma la register bad kejing toket halo kani kejingja kerang ya chaprang around 11:45 a.m. today Nongpo police station received information from the headman of Wamsiam Nongpo that one dead body of a female is lying around in the road. So as per information, our staff along with officers immediately rushed to the point, and then after preliminary inquiry we learned that one girl of 19 years old age has been found murdered by a person who has been living or in relationship for almost 5 months with her. So after the inquiry, the Nongpo police also managed to apprehend him in the Nongpo police station itself, and a case is being registered in this connection and further investigation is on. So in this regard, I would also like to suggest that the police department is taking all necessary actions to ensure that crime against women and children are reduced, and also we would directly like to say that we are collaborating with the local village authorities also in this connection. Thank you. Kawai ke karkhana jeri ke badana khatway mer ha mau smai ha ke distrik ribhoi kala kem ding kensan ha kala asni ublai jeng katayo bat ka ding ke bala klang bha kala bamdu ik jing don jing em baro ki badan hapo jong kene ke karkhana
Ha kowe ke jingja uploading. Kaladan kowe ke jing plo jong kowe ke karkhana, ha ke step jong ka arpun ru terik nailor arajar arpuar ha kupor kombah nyush tangi aimin step. Ha kowe ke karkhana jeri kabadan ha katwe mer ha mau smai kabahap apo ka tanat kanapara. Kat kom ke jing tep leyo lum. Kani ke jing plo kensan jong kani kading raja ha kupor kaba ai tedem ya ki jeri kabadan ha ke resource rubber plant kabadan ha pedeng jong snong kabadi ke jaka ka basa abrio. Ya kini kejingja la pentip mardor syaki pulet baca keterat pendip ding. On deli ojing tip lor kini kejingja hadian ko bas kentai ai. Art ligi kenhun pendip ding na Meghalaya bat Asam kilawan poi ha kini ka karkhana. Lala bantem no ya keding hadian kajing persang ka bas kentai ai. Kat bandala ban pendip kini keding ko basau ton kejeri ya kabal item hapo kini ka karkhana kala depai no. Hagaju kupor kinong tray jo kani ka karkhana kila seino ekajri ka bampat san sabar jo kani ka karkhana da kajing persang ka bakraw la antat ba kajing lut ha ka bedai ba kani kajing ja kala poi digi bon lak tengka kladon kajing kulmar ha kani ka than hadian bala plo kani ka ding ha kani ka karkhana lai i bigi breuru gidan ha kani kajing kulmar bat ki breu ki basa marjan ba kani ka karkhana kla mare shrum shaneng rengkat ba kajing ri jongki. Hagawai perkaliang ki beriau ki basa akan katahan ki lebu jingkeli ya kane ka karkhana. Halor kumno bagadon hapdeng jong snong. Da ke boong baga jingdon jo kane kala banlong ke jingma bat ha jo poru kawan ra ya ke jingjak le ya ke snong. अभी पूरा भीड़ भाड़ हुआ अपने पानी का गाड़ी आया और आग अभी बुझा रहा है लोग काफी डरे हुए थे आग बड़ा हो गया लोग तो बहुत डरा हुआ है एक 44 है साथ में आग लग जाएगा बोल के आदमी वो डरा हुआ है अभी तो आग घुस गया गाय आग होने से हमको डर लग गया इसी नाते हम सब निकाले सोचे कि आग पकड़ लेगा इसी नाते हम सब डर गया कितना मवेशी आपके पास अरे है 12-13 सबको बाहर निकाल लिया हाँ आग काफी भयंकर था ना आधा ज़्यादा भयंकर Namar kajing bam buram ki bor penyat skul bantung ka mega samla khasi kabalawan syakmat aka written test bat ka personal interview ha ka kam hikai skul. Henry lapnlong biang penban ke examen kumta ka seng Federation of Khasi Jantia and Garo People da kajing bitar ha kasing ba arjung katayo kalalit pensange ekjing tho examen tungkam ha ka skul Latmkra Assamese Secondary School na ka benta ka kam assistant teacher ha ka subject English. Written test, we have to stop now. Why? Why? Because that girl is appearing herself. Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP ha ka arpenyo terek unailor ar hajar arpuar. Kalalit pensange ekjing tho examen tungkam ha skul Latmkra Assamese Secondary School ha bagi bor penya jogan ke skul Kim Shim la tungkam me ka samla khasi kum ka assistant teacher ha ka subject English ha ke skul wat hadian bakladap benele ke examen bat ke personal interview. Kidkhot ke FKJGP apa gejing lam jong ba kraw ku parnong siet ubalong ru presiden ke FKJGP Maulai Circle. Kilalit ban pensange egen ke examen tungkam bat gilapan jing pensai na ke principal jong ke skul ka P Devi. Balai kim shim la tungkam egen ke samla khasi ke balawan syakmat ke examen. Bat ke personal interview na do ke senam arajar kat pra. Nrai kilapan long biang ke examen na ke benta ke kam. Uba kraw kupar uloong bagi bor penyat jong ke skul Kim Shim la tungkam setia ke samla kasi wala kalawan syakmat Bat Kim Shim la ajing tip yaka henry ke belengo kalong bementa kila penlong biang ya ke jing tho examen bat kani kalong ke bamihap setia. Ban penduk ke hok jong ni ke samla kasi. Uli tho ba ka office jong Directorate of School Education and Literacy DSEL kalapha da ka jing tho Shak Office jong District School Education Officer DSEO bagari ban batha ke school ban thung ya kani ke samla khasi kum ka assistant teacher. Henry ke belengo kalong ba school kamshim la buram setia ya kani ke jing batha bat kalakot penlong biang ya ke examen bat ka jing le interview.
Ulong balada kani ke skul kelek kumni kan penmi ya kejing sngau ya pher jat benriu. Ha kejela bat imat ki kuat bentung kam na kejat benriu jongki om daki khasi. So that we can see which candidates came first and in the waiting list in that previous interview. And then later on, in the same year, after this interview, you advertised... No, was there any interview for the English post? Yes, you can ask her. She was the one who took my interview. Din gila ayo complain ni we candidate ha kaba ketiga school kala imkra semi secondary school kala khot biang ya ka written exam ta kasngi ha ka baidai halor ka assistant teacher baidai ka subject English te hadin ba ngila ayo complain na kalyang iwe candidate iba la daple ya ka exam written ru ila pass bat kumju ya ka personal interview te hadin kadai ini candidate hane nganum penpau kerteng te ila pendap ya kini atli ki exams ka personal interview but ya written exams ila clear but how kani ka jingle kani ka exam kadai how arajar khat pra how banai February te nga solingo na kalyang ka jongi ka seng ba kumno kani ka school ka khot biang ka re-interview si re-interview ya kani ka post ka bay day halor kani ka post ting la yo ban kren ba di principal jong ka te school ru bat ngila panjing sai ba ka ai ganong rem ka ba ki khot ki re-interview biang kani ka post bat kani mentah sini la day ka sin ka balai ka ba kila ai ka advertisement hapo ka Shillong Times bat hadin na kalyang jong i principal apan pau ba ka ngi kwa ba niko nakaliang jong principal laong ba kadai ka rai halor ka jingrai jing bakham select ya ini candidate iblawan sakmat ha din ba kila file ka RTI ngilai i ba ini candidate ide ka written ru iwan baningkong ba ka personal ru ila clear tingi kwa kan banbu ka jingkli ba ya te school ba balai ki kham haba ki shwa ba kin re interview biang kin ka post balai ki kham penmi kan ya results but jingsha ini lay ila yo ru ka sithi hadin bagila file ya ka RTI ti kila yo ki sithi but nakaliang jong DSCL but ila tho nakaliang ka DSCL sha DSCO ba kidai ban recommend sing kila yo ki ka sithi ka baong ba natay nakaliang DSCL laong ban recommend ya ini candidate ban appoint ya ka post assistant teacher jong ka subject English ha ka school dai ka basulingo ba kimburom ya ka ai ka bala ai ka direction nakaliang ka directorate ru ba dai ban thung ya ka post dai kila khot ka interview ka ni ka pening bat hadin la pet ya ka RTI ngi ba kumba sangut ki khasi ki dan bat ki dai ki khasi ki baningkong hadu pasau di khasi bat way jat ban riu te ka penlingo kan yangi kani ka MC mang kapor kani la adai ka sin ka baar ka ba ngi nakaliang ka seng la let ka te ka school ka ba mensua ka dai halor ka science subject ban ya ka badai ban thung ki no kai jong science subject ngi ba nakaliang ha ka turu kile salak hi kini ki principal ka ta ka managing committee le se ka kwa ban wanra ki brio le jong te kani ka jingle kumni ngi ba le se kan wanra ya ka jing super jingmut kan sa wanra ya ka jing so dom nakaliang ki samla ki jongi ki bathap ki kam bat se kala ban poi sha kanu ka bentaru mentah kai hajin baklo ni kendo pat ya kini ki he ni ko office kai ka assurance ko kiyo nakaliang jong ngilawan ban kendo i DSU handrei nakaliang i DSU i lektor giyo ban kendo i head assess i badai bandil ya kani dealing assistant badai bandil ya kani kam kena kaliang ke jong iru yong ba hajing sha kala dei hok ba ide banyo ini candidate ya kani ka kam namar na kani ka office kila pha ka sithi na ka sithi ni kong ki pha na kaliang deputy director of school education and literacy sha DSEO ba na kaliang ka DSEO na kaliang DSEO la pha pa cha ka school ha ka ba fin i ha ni kila recommend ru ba di bantungi ni candidate ha ba ide ba kani ka post Halor ka jingo jingnam ki samla pule ka jingo odor ka baram palat ya ka bai pule ha ka skol ba Mahatma Gandhi University ka badan ha bernihat ha ka district Ribhoi. Ki samla pule bat ka Sengkhasi Students Union ha ka arpulai trek unai luar arhajar arpuar. Kila penlong ya ka jing ya ki bat dawa penhiar ka bai pule bat kaddo kadwai. Ki bor penhiat jong ka skol ba Mahatma Gandhi University. Kila penhiar no ka bai pule na ka arpu perhajar tengka
syaka prahajar tengka. All right, we demand. All right, we demand. All right, we demand. All right, we demand. All right, Hari Lajang, Kat Babon. Hari Lajang, Kat Babon. Hari Lajang, Kat Babon. Hari Lajang, Kat Babon. We demand. All right. Gibor niat jong ke sekolah Mahatma Gandhi University kemudian bernihat ke distrik Rimhoi. Kilahap ban pendam no ila dia bat ban simpat ekarai ban penhiar no ekador nak benta ban ai ki sertifikat nak arpu prahajar tengka jaka prahajar tengka. Hadir kejingki jeng samla kuliah rengkat kinong elam jota kasih Students Union kebelalong hak arp laiterik nailur arhajar arpuar haplau jong ni sekolah. Laban kedau bagi KSU kalau yo alum migi jing uat nak samla kuliah jong ni sekolah ba. Halor kajing odor ke bapalat jong gibor peniat jong ni sekolah ba. Kabel odor arpu prahajar tengka tang ban yo ya ki certificate kebadan kam kum ga combined mark sheet, migration certificate, but provisional certificate. Hadian kanian ekaliang samla pulia bat ka kasih Students Union kilap penlong ya program ya ki hakmat kepelau jong ni sekolah ba. Ban penbor bandawai ki bor jong ni sekolah ba ban penhiar do mardor ya kejing sio nak benta ban yo ikini certificate ki balapan pau. Bat de hadin gini kejing ki benak kaliang ki bor jong ni sekolah ba kila pendam no LD bat penhiar ya kador nak benta kini ki certificate. We demand. All right. We demand. All right. We demand. All right. We demand. We demand. All right. 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 We respect you, sir. MGU. Don't follow us. 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 MGU. MGU. No, not on phone. Not on phone. No excuse. These are official. If these are official charges, wait, sir. If these are official charges, you must have records, sir. Sir, you must have records. Since So show us the what were you records. doing, sir, when we give you the application? Show us the records Did that you you've solve any written. of it? Students will be charged Did you solve as any of per, it? as per. Give Did you us. solve any of it? Actually, we have given you the application since last month. What It were you doing? was And now when we came here, you said, No, we he will- does not come we will borrow. discuss. Last Oh, 1 sir. month he did not. Don't make us fool. No, he was Give us very busy. Don't give us any excuse. Which we have Okay, I will see to it. Please give Sir, me. do it now. No, sir. sir. Please, how it is possible? So you can go in and you wait. I'm up to इंतजार करूंगा, sir. Why did they charge our senior 21,000 when the president itself have said we will reduce to 8,500? Okay. You said me to show me the proof. I have shown you now. Please solve. Students were paying 8,500. This year they charged us 28,000 in total for the graduation certificates. And 12,000 for the original certificate. 2,000 for the combined mark sheet. 7,000 for migration. Provisional certificate, 7,000. And that comes to a total of 28,000. 28,000. No, sir, we don't want the words from me. We only want that chance to be here. Sir, How dare him to go to... No. No excuse from us. we want clarification. MGU! Don't for us! MGU! Don't for us! MGU! Don't for us! March Aprang! Ni ya kesti ngelap hash una nadu tarik menyau benai Julai ajar poa. Tem kebeleng gua ini bah kalong mensin senam kade jong kador jong kapas out certificate kalong praja sanspa. Hanli mentau senam pat kalong arpu praja tengkang. Tem kaweru kebangiling wa wat manlah kepor ngimut bandai ban kendu ya usan selor kalong ba wisi uai daw. Bawa ap ngin saya perkat kalong kupta ko. Kita kasih bangila ai kene kedon ka approve ngi ba nadu nyu tarik Julai arjar ko ar ngila ai ki. Dah hadu mentaru kimpat long ur kimpat dala ban pun urlong ka takadal tane ka wan ra yingi saka jeng ki. Dah sakweru sepangkane ke fish ngila ai ki nadu nyu tarik bulan Julai arjar ko ar. Saya ketaru kempas sesuatu Andri mentah kesengi andangi lah ya pelong dah kejengi ki bagi ki suai ki pergilah ban ai daw yang ni ba tong unsen selor unsawan dan dikit ai daw ba usudan sidali bum klein ra ta ku ba nimsui hap nimsui manjor cucu undang ba
Manakan bah hapor bagi wan sa university lies ngi iklam dayo ban ya kendu chancellor. Te hakapor penyebut ban ya kendu ya chancellor ki khotna ke presiden yangi kita ke presiden ke bana Delhi ke ba de ke presiden jong ka management jong ka Mahatma Gandhi University. Habangi keren bat ka ai ke jing maka ka ai ke jing kular yangi ba kan pun onrolong ya kaneka Citi ka bengi ai Henry watla menin ngi la teks ya itai presiden jong ke MGU na Delhi iklam reply ningkong ngi ima ikularingi ba ladang idon kono ko problem gila pan konteks I personally tam pandang gila teks pat menin ikan tag im reply yang baik ngadon ha meeting kata ka bal ngok ngi bakau ka kajing wan ra ingi ya kajing yakhi manta kasngi namar ngi nakapor ya kajing siu hai university ru pat kiwe kidau kolong kabom la suban pediang kabal ngok ngi klem da biang kajing tha don kiwe basiu at hoejar don kiwe basiu at prajar kolong kata kabom siu la ron pediang Menteri Rangba Kejela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma hagasngi balang jangkatayo ulaple patba ek program Interface with award-winning KVK's Building of Success. Ya kebala penlong hapo ka College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences CAU Omyam. Ha kebaki reu syampang na keleng kilawan banishim benta. Banang yo kijing tip kijing syampang beper lengba kinong wat benia. Katana Directorate of Extension Education jangka Central Agricultural University CAU Impal lembat ka ICAR Agricultural Technology Application Research Institute Zone 6 Guwahati bat ka Zone 7 na Omyam kilasdang ya ka program kabalaisngi ya kablatip kum ke interface with award-winning KVK's Building of Success. Ya kablapan long ha ka College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences ha CAU Omyam. Ha kini ke program lawan banishim benta do Menteri Rangba Kejela Meghalaya u Conrad Kongkal Sangma kum Kongsan ha ka jingidon lang u Dr. VP Chahal ADG AE ke ICAR New Delhi u Dr. AK Singh DDG AE ke ICAR New Delhi u Dr. Anupam Mishra Vice Chancellor ke CAU Impal lembat kiwe-kiwe. Ha bakran kum Kongsan u Menteri Rangba Kejela Meghalaya u Conrad Kongkal Sangma ula penpau kejing kemen bansaki yakni program kebokongsan bat kebening konge hagari kebalong kum kejing kenduk lang jong ki start science na kelenggari hadin kejing yo kejing itu kebakerpang yaki kam syakri jong ki krishi vigyan kendra KVK ulaong banalor kejing yo kejing itu kebakerpang halor ki kam syakri jong kinawat benya. Mereka longpat ke bakam kongsan bagi KVK kinangla ban pen scam bat ban peniar syuk gejing syakri ban pen mentoi gi pat nong rap hakari hibrok kawai kam tam akathan dalam mingi. Ulong syuk bak sarkar Meghalaya hakini gi kendat snam kalashim kya bha ban pai kemat gejing gi pat nong rap ki bam syamlas yo satya kilat jing rap ban kentil ya kayo kokot jengki. Kumta kini ke sarkar kelas tangi program baper kum ke Focus Plus yang tak ke mission lakadong ha ka baleng ba kini ke program la sakhi biginong rep gi ojing mentosh ka de kam tam ke jing gentiu ya kayo kokot jongki ulong syo bola kerpat ya bro kinong wat benia kiban se shim bentah kini ke jing tai leng ba ke program ha CAU ba ke jing kran ne ke jing tai baro kide bandon di jing tho ki babiang ne bandon kata ke documentation kenang banla ban kentiu ki kamrap bat ke bansa sampat igini ke bala bu jing tho kibe gijela bat ke skol ba baper kerang bakan long ka jing mentoy ya baro. Now, farmers end up doing a lot of things on their own. Some traditional practices that they did, some which may be actually very good because it's been happening for decades and centuries. Practices that are traditional to our people. But there may be something that we could improve. And, institutes like these can actually help the farmers do that. So the idea is to really ensure that we are able to bring in a scientific approach to the farming practices that we have. Not to say that we bring in practices that we just tell the farmers, yehi karna hai aapko. Wo galat hoga. I don't believe in bringing a practice from outside and
forcing the people to do it and changing their entire way of doing things. That would be incorrect and unfair. The right way would be to see the existing processes that are there, the existing products that are there, the existing ways and mechanisms of how people are working, bring in the scientific knowledge that you have, try to map it on top of each other, and come out with a better strategy, keeping all these factors in mind. That is the real challenge. It's very easy to come in and say, oh, we need this genetic processed C-reactive protein, so karo. It's very simple. But I think that will not help us ultimately achieve the right, sustainable model of farming. We have to keep all these factors in mind while we do this. But I am a firm believer that there has to be a systematic and a scientific approach to everything. Haka Snibaar Jangkatayo Kasang Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Hito Eastern Zone Jangka District Riboy. Kalalit jurep ikajing shnai kesurok nadu nakashnong nongluam shadu kti. Bad hakani kajing jurep kila syamba kontraktor ula teritor ti kakam bad kani kesurok kelas niuno tang hapo kato kat benai. Ka kenhuan jong ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Hito Eastern Zone Riboy District hadin kajing yo jing ujor halor kajing teritor ti jong kontraktor yakawi kesurok balamang na ketenat PWD. Kinong elam kaseng klasim kias non menet jurep ingin kesurok beladap shna noduk kesnong nong luom sya kti kabahap apo kabhoi rembong CNRD block. Hakani kejing let jurep ka Hito dalam kemat presiden uba Will Starson, working president uba Abor Nongrum jong ka Hito district Riboy bat kiwe kinong elam. Ha kabah hakani kejing jurep lalap pelen ba kejing tre yak surok rong kam shimlalong ka tenat ne ka ajing hun. Na kaliang kinong elam kila penrem juru yu kontraktor ubala pentre kini kesurok ha kabelalap bagarong galong ke bastang bah bat kamdon ganu kejing yada ka kenro lani ka guard wall bat wat kinala lani kesurok ru shimla shna satya kabalaban pensniu no ya kini kesurok tang hapok ka tukene benai. Kumta na kaliang keseng kelada wajur na ketenat PWD bagariban betha mardor kontraktor bonchna thamai no mardor kini kesurok na kabenta kabah kamyat jong kipat ba. Lengba kajing yo kajing ujor jong ni lagi nong song snong bakadon hapdeng jong kajing bom bet bom biang nadu u gat wall penyo I ni bawa kelam no ki side drain kilong ki bom biang bon bet bat dakawan dakajing wan bon jurep kajing I deki dalak jong ki kemat ni bu kajing kerpat sya ki badai ban tray ki ya kontraktor baun pentrei biang saisian ya ka hak nang bakan long ka jing mentoy yang I ki nong song snong ka dong bak kathan chene ki pendon kam ya ka surok ni wan hang ne banjurip yang ne surok ubana po kti syadu syanonglom ni isu sisa yang ne surok hak ba kontraktor uklam pentrei bhai ka nek surok katkum ka jing pei bat ka jing mi jongi mentagasngi habang ni wan jurip ya une usurok ni isu bun kijibuna ha ka ba ya usurok ro klam pentrai ba ni I bagi gat wall ro kamlong kataga bapaka kumbala penmang banle bat ha kujuk oporo ni I ba ya gat wall badai banle ro la klam no te kumtangi dawa ya katnat PWD ba kinsubha pentrai mardor ban penbhai ka nek surok lada ngina kaliang jong kaseng hadin ba ngiwan banjurip ya kane saisin pat ladang idang yo I ba ngina kaliang jong kaseng niya ikhmat habay day bat kane kabenta da kajing sokhya halor kajing penlong program ki kipat karbi bat Nepali ki basa akathan khapot kabalabo opat akajing sier ki khasi ki basa alang ha kane kathan ha kala sngi ublei jong katayo kinong elam ka senjuk kirang basnong ka border area Raj Nongtung kila lej aid kedor khas au deputy commissioner ka district Riboy bantuk larlem halor kani kamat kinong elam kesenjok kirang basnong ke border area Raj Nongtung ha ka arpun rew terek unai luar arhajar arpuar kila lej ban IT kedor khas au deputy commissioner ke district Riboy ban ujor halor ke jingle persya kipat ba karbi bat Nepali ke BM Marjan bat ke blok 2 daga ba penlong ki program ki ek baidei bat ki kampen bet put
Wala nagaliang kibor ke Sarkar Jela Assam bat Meghalaya kiladap rai ban sya asyo ik program jingeki ha kabedai bak kejing penbet puat. La ban kedau bagi artli Sarkar ke Meghalaya bat Assam kiladap ban rai ban sedang biang yeki kampen bet puat. Kibadang sa ha kabal kentup ru ke blok 2 ha kabal rai ban sya asyo ikinu kenhun ban penlong yeki jingeki ekini kitan kan ba 4 la ban pendep ekini kampen bet puat. Hendrei habali ipat kalong baki pat karbi bat Nepali ki basyong basa marjan ki la penlong ye kijing ye ki kem da don pat bantuklar halur kini kijing le jongki uba Blickstar soton presiden kesenjuk kirang basnong border area ulitho bagi jing alat jongki pat karbi bat Nepali ban penlong kijing ye ki alor ki kampen bet puat kadaitang namar ka jingbam telakam dagi border district ke West Karbi Anglong kabal pensukyash kadai e ki pat khasi ki basyong basa akathan block 2 Uliat horu badai halor kaniganong rem ba kum kinong senchar shnong kila shim daga senjam man ujor no asyo deputy commissioner ka district Ribhoi da kabadawa bude bantu klare kani kejing shim kabu ki karbi bat ki Nepali ki baklembu ramsyu ko hukum jeng Sarkar Jela bat bude bantu klare kani kam bat deputy commissioner ka district West Karbi Anglong bat lada omla ban penbet mardor kani kam na kaliang kipat ba khasiru kem banse ban penlong jing ki lada dawa kapor RDC dengan ibat ba kacing ni hakan tayo hakan tarik tahu benar ia kata meeting kebelah pelong bagi Nepali bagi Karbi dengan ibat kata kalong bagi ni don ka cisno kalau kenika kam namar ba katung cintip ini balakang persya yano ban pelong ia ka public meeting la nika ki kencah cingalang ba la airu dia ka ci betah na ko tagi seng halang baro ti dron ko Cela Meghalaya ba ngimdei bentur sik ceka ban pelong ki meeting ane ka ci ya rally to terkenang bahkan nomdon su kono ka ci ta madiong yono ya ki niki artli ki cai benreu kasi bat Karbi de wi bat bahaka de katarik mentau benai bekendai na kalian ka Karbi di student association baka ESPC di bahkan truk nagi sem halang tungka Karbi ki penlong laper ya kenika rally ya ke meeting sugi ki song kelai mongor tu seka dan kalian sing ka sencuk ngimdon ni bandong ni kwa banwani kendu di si kenika por ba lada long ke bala habab kiong kang ingin kang baru arlian hadian bagi patba kilasa kejing lengo alor kejing penmena ka Meghalaya Energy Corporation Limited ban IT syaka company ban penyat ya ka Jakasam Boarding ke Umsning Division hagalas ni ublay jeng katayo ke Joint Action Committee to oppose power franchise Ribhoi District kaladawa ng Sarkar bagadai ban ay jing pensyai ne ban pensenguto igi patba aswa bagan pentrikam ya kan kejing temu Ka Joint Action Committee to oppose power franchise Ribhoi District hak arpun rotrik unai luar arhajar arpuar. Kala lit ai dekat dorkas usembut Menteri Rangba Akajela ba Preston Tensong uba kemiru ya katanat permi boarding. Ba omdai ban IT haki company ban peniat gi substation jong ka MEECL kat ba kampat ai jing pensyai ne jing pensnotu ya kinong shnong. Kinong yalam ke Joint Action Committee ke bekentup ka Khasi Students Union ka New Trap National Youth Front, ka Federation of Khasi Jantian Garo People, bat kesenjuk kirang ba asnong Ribhoi. Kila penpau bagi persyajur ya ka jing penmenapat ba. Kebala penmit ke Sarkar Jela, halor ke jing IT ban peniat no ya ke MEECL Umsning Division da ka company. Secretary ke Joint Action Committee ba Ferdinand Kharkamni, ulong ba ke Joint Action Committee kala penpau ba klem keno ka jing batai ne ke jing pensyayo pat ba. Ne ya kinong yalam snong on patla ban IT hakinu kini company ni kiru shimet ban peniat ya Jakasam Boarding. Ulong bakiladan kijingja mensyua mau kerwat mau senram bat rilom garo ha ka bagi patba kila kemit lenti. Bada kajing ai syaki karkhana shimet kajing syakri kanang bah. Andai keladan penban kajing lep ke boarding elektrik ke bakha kha kat bah ada dengre na kajing syakri ke babha kala poi penban syak basniu syuk. Ulitho buba Preston Tensong ulukular ban pensange no aswai kini kejing temu bat an pentrekam tak hado ban daladap bat ajing pensyai bat jing pensengutu ikipat ba.
Ka Joint Action Committee kelakan turu yu ubak Preston Tensong ban penbahaswa yagi substation Hanong Po. Da kebagentiu no naga katwe KV sya ka shispa lai pu RKV. Bat man ajik pensyairu ikipat ba akabedai bat ka smart billing bat smart meter. Kadang baki pat ba kin sngutho yagi jingi ojeng mentoy bat ikijing do onong. Klem kanunu ka awareness syaki pai ba lemba jongki rang basnong ki dar basnong ki community kane ka franchisee inang pala ban IT ya ka sting subdivision syaka kini kidoro ki private company pat ngipun paru jing so lemba ki jingduna ki pelajar mensua kom hapo mau kurwan mau senram bat syapo garoru ki pela shim lemba jong ki fetko ka ba jinge kalong ka jinglip light khakha hari kat kum ga jumut ban ai ki private company lane franchisee kadi bi jumut jong ki ba kandang bha ya ka jing ai penbah penbiang ya ka boarding henry kalong hi kumju buat don kapor kumbala aja po dadang grey te kalong wash shoe bani ka bumswa te haden ba ngi ekran bat iru kalong ba kini ki substation kaban IT nadu substation hadu ka power hadu ka billing sya kini ki private company kalong ka ika ba yang istai namar kum ka nongpo headquarter ru ngidang don ka transmission lani ka substation tang ka ba khatwe KV te kampat poi hadu kata ba ki nong ki consumer kinlong ka ba ki ban penbiang ya ka boarding wat kana te transmission kamut kumngio ya ka boarding jungi nang te na po stage 1 stage 2 3 4 umsning shadow un po shinong po kalong ka ba ha por kim kene ka por ba jur slap jur kaler usainar po lenti ut no te ngiong ya ba Preston Tensong ba ngin bendon kam perle bahaswa ya kini ki substation ben upgrade iki syaka 11 kV syadu ka 102 kV but haju opor ya kini ki smart billing but ki smart meter don kam banai awareness syai ya ki pa ba nong shnong ba ki sotu ya ki advantages but ki disadvantages te hadin kata la ki pa ba ki shimi karai ba kani ka biang man trikam te ka syong haki pai ba hi re nak liang jungi hi bangiang manta lemba jo ka Joint Action Committee kadai hi hadin baki pai ba ki ot kinam syagi ba ban IT no ya kane ka MCL Umsning subdivision syaka franchisee kat kum balami da ka notification jongka sarkar kai ga jikular ba yo le ba Preston ba ka jikular hadu menta la sange shwa but an pentrikam hadu shwa bandap yakini ki awareness lemba jo ki dobas nong ba per te hadin kata ngilongi ba ngiru nakliang jong ki sunjuk ki sang balang badan hangne ini le ban buden balada pentrikam yakane ka IT no yakane ka MCL subdivision syaka franchisee kalong ka iki ka ba yangi namar ba kalong ka iki ba ngila ikan hangne menta hadin ngiyo ki awareness program kirang basnong kidon bat kinsa pentip sangiru balada kadon ka awareness program ka babyang baki ki la ban shim ya ka jigri kli bat kiso hun ya ka ega ba ka sarkar ka don ka jugtmu te ka syong haki pai ba jong hi kli ga daw ba pelong sarkar ba IT company ini substation pi kumolong menta ya ka revenue ni tu ip ka kala ban long 1.5 CR lane 1 CR Henry kat kum jing ya pentep hangi kalong ba kaduna ya kata ka jiyo te kat kum kata ka jigduna kum nangi te napo district ribhoi hi nong ipi idon ki project hangde ki hydro project ki stage 1 2 3 4 wadu mentangi production ba ki pai ba nusno jogi ki nalan ki consumer kim ju ai siul ya ka bilai te kata ga jisha bala da pipai ik data i baremru niu i khambun sipo gro hills ki bom siu tikna ya ka bilai te lada ngi siu tikna ya ka bilai but IT no ingi syaki private company kembalong jinge ya ki consumer ki bidar sipo than no kondong hamtam amar ka jinge ya kran but ka jinge ya pnian jongki private company kanlong khamni fer ban ya ki nong tri ki bodon hapo misel menta ki badi ki try strong jongi Kenang baga jingle niam jogi reunget Hindu kabelatip kum ka Durga Puja kanlong kabayat bet yat renti hakane ke jela Meghalaya man ka snem haswa jong ne kale niam kajudan ke jingi kendo lang jong baro kinong ilam niam baper hakane ke jela kabalong kumsi benta ban pen ke jing teli jongki wala kalong hala ke jong ke jinget mentag snem ru khendiat sngi shwa kale niam Durga Puja bakan poi
Kaladon biangkum kini kejingi kendo jong kinong ilam niam ki baper. Nado kesenam syajar kendai spa kendai pulai syaneng ka Central Puja Committee ke bekmi kejingiat bet renti kalian niam joki riunget Hindu ka Durga Puja. Haswabun kisni jong kini kejingiat niam banyat bet kini kejingiat niam. Kaju penlong ru kejingiat kendo lang jong berok kinong ilam joki niam baper hakani kenong ba Shillong. Menta kesenam arhajar arpu aru ikani kejingilang lakot penlong haka arpu praterik menta unai lur haken stress Durga Puja Pandal Shillong haka bajan berok kinong ilam jokiniam baper kilawani shim benta ban penpa we kejingi teli jokiniam bat banwan ra ke syongsuk syongsan haka ni kejingilang haka ni kesngile dan rengkat ru menteri rang ba kejela ukonrat kongkal sangma hadin kejingilang ukonrat kongkal sangma ulak le perdaru ya kejing rakhe kejing dap nyup san snem kajing le niam Durga Puja ha cancer stress ha kenong ba Shillong. That there is no dearth of individuals who would like to take advantage, create the incorrect narrative of the entire situation, and try to create communal tension among the people. So therefore today's program, and a very, very appropriate program, when we're having it just before Durga Puja, of having this kind of a harmony program is, in a way, another message of victory of good over evil. And therefore, it gives me immense pleasure to be here in this program today after a long gap, I should say, because of COVID. And as I had mentioned many years back also in the similar program, that this kind of program that we're having, the get-together we're having, is a message that is going to be covered and appreciated not just in Shillong, but throughout the state and throughout the country. The message of respect, I was listening to Swami when he was speaking. He was mentioning about what Vivekananda had said 129 years back on this day. And the message that we could see that about tolerance he mentioned. And today, if you look at the entire scenario that we're facing, as long as we are having respect for each other, as long as we understand that we need to coexist together, live together in peace and harmony, by ensuring that we respect each other, that is the only way we will be able to move forward as a society. Hasua bingine kemi ki kubor ke berangsa gene paswa shipor syakini kijing penmana. Are you having trouble in having baby? Nearly 27.5 million couples in India actively trying to conceive suffer from infertility. Cherish your dream of parenthood with us, Janitfa IVF Center. Now we are in your city, Shillong. Our state-of-art assisted reproductive technology and our team of doctors and embryologists will guide you to realize your dream of parenthood. Consult Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Janitfa IVF Center, Guwahati. For further details, please contact www.janitvaivf.com or contact Janitva IVF Center, Shillong. Hasua bini kemi ke kubor ke benangsa ingin pengen mau biang gimat bekongsan jangka kubor mentah ketayo. Hadirin kalian yang puja menjawab keharijan Panchayat Committee lakan pediang nekentat dan penkerja ke office quarter jong ke Shillong Municipal Board.
Shannon Chong jengelang ki Regional Committee bat ki Clear Nong Sensyar bat ki District Council banyak keren helor report usam. On Pentrai Kamno ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka Meghalaya Building Bylaws hau put usam jaka council. Da ka Unemployment Rally and penlong ka Federation of Khasi Jantia and Garo People halor ka jingbam yo akam ki samla ka jela. Sya penyap ka brio bakat kendai senam ha paham siem hau badan jinge dai batkan. But penselur ke St. Edmunds School ki kena saha ke jinge kop jingi. Ka jela Meghalaya menta kalayat syaprang hagaban penlong ya kelumpung ya kop lekai ke bahe ha ke nikatan stelam mingi ya ke balatip kum ke North East Olympic Games ke baar ke banlong ha unai weng menta ke senam. Si benta ke jing penkrek ke ni kelumpung ha ke arpun reu tarik menta unai lor ar hajar arpuar la penlong ru ya ke jingelang ke bekerpang ke balatip kum ke curtain raiser. Hakini ke jingelang hakini ke sengi ke bala penlong ha Pinewood Hotel Shillong, Menteri Rangbak ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ulalong ukongsan. Rengkat ke jingedan lang Chief Secretary ke Jelau ba DP Walang, Commissioner bat Secretary ke Tenat Jengokai Perthai Vijay Kumar D, Vice President ke Meghalaya State Olympic Association ba John F Kharshieng, bat ki rang bat ki thai lekai bat ki coach jong ki jingile akai boper. Hakini ke jingelang la plat pat baru ya ke logo bat mascot jong ke ni lumpung. Kaban penelong naduk ke Shipau haduk ka kandreu tarik unai weng menta ke senam arhajar arpuar. Kabalong ru kum shibenta ke jingrakhe ya ke jingdap sanpau senam ke jingyo jela bapura ke Meghalaya. Hakini ke lumpung ke bishtayo anwania shimbenta di rang bat kita yelakai naki prateli ke jela jongan ni katan shitelam mingi. Bakentup ke Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sikkim bat ke jela Meghalaya. Bat ke jingelakai baro kendon kat prateli bala kemilenti bagi nong ilakai ke banwane shimbenta na baro prateli gejela kendan palat lai hajar san spangut. Hagani ke jingelang Konrad Kongkal Sangma ula samru ke jingerap pisah sabro ki kenhon ilakai da ke IT haki nong yalam da ke cek bakin penkreat na ke bentak ni ke jingakop ke bahe ke ban salong hagani ke nong ba Shillong. And hence until unless we are able to engage and allow our youth to be in constructive things like music and sports and social service, education, academics, then they will ultimately end up being in the wrong things. So these two very important factors have driven the policy making and the different ideas and projects that we have gone into. So that's number one. Number two, while we did that, we also realized that we cannot just simply host a game and expect that, by magic, our students and our youngsters and our youth will start winning medals, or just simply by giving checks to organizations that tomorrow we'll win a medal at national games. It doesn't work like that. There's a lot of preparation that needs to go in. There's a lot of hard work. There's a lot of discipline that needs to be put into. There's a lot of policy making that needs to be done by the government. There needs to be a lot of infrastructure to be created. There's a lot of efforts being done, have to be made by the different organizing committees and the bodies and of the different organizations. So every stakeholder in this entire process has to play their role to be able to achieve these two very important objectives that we as a government have. And hence, if you've seen the entire range of activities that we have done in the last 4.5 years, but minus the 2 years of COVID, but still I say 4.5 years, you will see that we have tried to, affect and we have tried to do things at different levels in whatever way possible. For example, the STAR program that we are looking at right now. So we had about close to 4,000, 5,000 athletes who were tested in different aspects. And the reason we did that is because we realized that unless there's a scientific approach to actually identifying talents, and then to be able to shape them and give them the guidance to become medal winners. We cannot just expect that when they're 15 years old, 18 years old, suddenly somebody comes up on their own, which the chances are very less. So therefore, instead of that happening, we need to go to the ground and identify the talent at a young age, nurture them, send them to different training camps and different places of centers of excellence, nationally as well as internationally. And then maybe we might see a star or a person who may be able to get a medal for us in the long run. So therefore we started doing a very scientific approach.
We also realized that we need to support our sports person. So many of you have been going out and on your own you have been spending your own money, spending your own funds on buying equipments, traveling, and you bring laurels to the state and state doesn't recognize you. And I think this is something that is really small, but I think it's very meaningful. And it makes the athlete and the sports person also very happy and very proud. And therefore we started to give cash awards. Whether you have won medals for the state, at the national level, or whether you have won medals at the Meghalaya Games level. So we started giving these cash awards. So there are many such factors in many areas which we're working on. We're working on areas of the youth policy, which has been the real pillar of the backbone based on which different activities have happened. We've enhanced the funds for the medal winners in different categories. We have also ensured that not just in sports, but in areas of music also, we're really pushing the talent that we have, because we feel we need a holistic approach, as I said, in order to be able to shape the youth and to channelize their energy in the right direction. Kum kadak jong ke jingkit bok ke druyang ya kilangut ki samla ke benin mi khmat ya ke jela Meghalaya ha ke jinge kop jingi jong ke National Games. Ka Nyotrep Youth Council ke lepenlong ya ke jingelang ha Shillong Club ha ke bakal ai de ke song tengka ya kini kinong yela kai. Ki laingut kinong jingi ki bana shela ki baken top yo ban pensingan sengwan ka pediang sok lang sengwan bat ka Mary Jones sengwan. Kilayo kini ke song tengka no General Secretary ke HYC uba Roy Kupar Senram rengkat ke jingedan langgi dekat jong ke HYC. Kini kilaingut kinong jingi kin mi na kanong ba bani yakun na ke jingi kop jingi ha ke National Games Aquatic Championship ka banlong ha ke jela Gujarat. U General Secretary ke HYC uba Roy Kupar Senram udapan pa ke jing sengo sarong halor ke jing syajiet ki samla na kathan chela ban mi khmat ke jela bat ulakit bok ke druyang yaki bekin beteng ban trishitom ban yo khet yuso ke jing job. Ulong ba ke jing jingi ha ka wa bat ha ke swimming pool kaya perbha. Kumta ke seng kan chimkia ha ke bandawa na ke sorkar ban bo ke jaka kilan met ke babiang hasela kenang bakinong jingi kin yo ban pentebet ilade ha ke jingi kop jingi. Ba ki kun samla ki jongi na po shela hamtam kini kisnam ki bamenta kilami shakmat ban penpaw ya kasap katalen ke jongi hamtam by day bat kanika jingi kop jingi la ne ke swimming competition. Kumba shu pentep epi hakani kana ka Meghalaya Games ke badang syudam isu sarong ban ong ba ki khana na po snong kumba shiphongut shiphotli ki medal ki lawan ra nam ta snong ma thawi bro howe lightly ki la yo ki gold medal santli ki silver kumjuru artli ki bronze ti ndai tang ta ka kut ka jingale shimenta ka jongki ha ki national competition ba fair hakini ki sngi ki banai ko la dabru ki la yasdang ban shimenta bat ni so sarong ba hakini ki kanti ko menta sa shisien pan na ki saungut ki nong mi khmat la ni ki nong le kai ki bani shimenta ka National Aquatic Championship ka banlong ka po Gujarat ni so sarong ban ong balaingut na kita ki nong mi khmat ka jala ki de na ka snong ka jongi masuban penpaw ya ka jing ai khuble ka kerpang ya ki noelam jong ka ni ka club ka bala betin lenti ya kini ki khun samla jong snong masuban ai khuble kerpang ya kini khun samla jong ka snong ki bayatre sitom na ka singi kumno ban pentebet ya ladi hakani ka jingele kai ka mangitip ba ublay tay kana le si ula ay ngi kum kinong snong jong ka dong ka than sela ka takasap ka bakarpang le si bangin yo ya kani kala ban pentubet pat khamtam e ledi hakani ka kamele kai hoi wala pedeng ki jingduna ki babun hapo snong ngimdon ya ki jaka kilanmet lani kita ki swimming pool ki ba ki khna ki jongi kin la ban pentubet ya ledi ni so thu ba ka jingi le si hapo wa ba ka jingi hapo swimming pool ba fer bak la ba tenrei ni kmilenti ba lamba ka ni ka jingi ya shimenta jo ki kun samla ki jongi ba nakaliang ka sengru kumju nyen le ban bu ye ki jing dawa khmat jo ka sorkar ka di ban phai khmat sha ka ni ka kam ji le kai ba chang ni ka dong ka than ka snong ka jongi ka bala penmi ya kum kini kun samla ki badon sam ba khnang ba maki ki nang la ban pentebet shu ka jing kop bat ka jing yo ka jongki ki medal kam dei ban kut tang po state level ringi ki kwa ban yo i bagi khun samla ki jongi na ka than chela ban ki wi ki than ru kin job wat po ka national ba international level
Ban beteng ye kejing temu ban ajing tep bat ban pensengoto iki kentai kam tam ye kebal he kerta. Ha kebaidai bat ka menopause ne ka jing sange jong kejing poi benai iki kentai. Sasisian ke Dr. Arpita Sharma, ke Chief IVF Consultant jong ka Janita IVF Center Guwahati. Kale keren bat UPCN ban batai benia halor kene kapang. Doctor, will you please tell us what is menopause and can menopause occur before 40 years? Menopause is a condition where the menses are totally stopped for a period of 1 year. In this condition, actually the ovaries stop producing eggs. So as a result, the eggs are not produced, so the menses don't come out. Answering to the second part, yes, menopause can occur before 40 years, when we call it early menopause or premature ovarian failure. There are 3 common causes for that: autoimmune thyroiditis, autoimmune diabetes, and genetics. So under these 3 common conditions, a woman might experience early menopause. Is pregnancy possible after menopause? Pregnancy is not possible after menopause naturally, because as the ovaries stop functioning and no eggs are produced, so no pregnancy is possible out of relationship with a husband in a natural cycle. Pregnancy is possible only with in vitro fertilization procedure, which is called IVF. Through this procedure only after menopause we can achieve a pregnancy. How IVF is done after menopause, doctor? In this procedure of IVF, we bring the menses again with hormone replacement therapy. So after a period of 2 to 3 months, their uterus again regains its function as before. So after this, we form the hormones with their husband's sperm and donor eggs. After the formation of the embryos, these embryos are then transferred into the uterus of the wife. So in this procedure, we bring the menses for a period of 2 to 3 months, and then we do the IVF. Doctor, will you please tell us what is the success rate of IVF after menopause? With this procedure, we get a very good success rate of 50 to 60%. And those women who have experienced menopause before 40 years are very good candidates for this procedure. We also need to understand, doctor, whether it's risky or not to take IVF after menopause. Pregnancy after menopause is not risky actually. We determine the physical status of the patients before going through the procedure. And if the physical fitness is good, then they can carry the pregnancy as normal as the other women. But we frequently call them for checkups during pregnancy to rule out this pregnancy-induced hypertension, gestational diabetes, and other conditions. Thanks a lot, doctor, for the valuable information. And I hope the public would like to contact you. So how do they contact you? People of Shillong can contact us in Children's Hospital. Once a month we'll have our OPD there, and for further queries they can WhatsApp us or they can contact our YouTube channel also. We'll surely try to help them. Thank you. Consult Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Janitva IVF Center, Guwahati. For further details, please contact www.janitvavf.com or contact Janitva IVF Center, Shillong. Te parlok da ketua ngila poi bakut jeng top kubor jeng imenta ke janmiet ngin se syembeng bat pilih syem tayo hagejok kesngi bat hagejok kopor kublai shibone kopor jong pi bat syasuk.